hambaye habe n'umuntu waburaye umubwiye ngo hari umuntu uhambaye kandi ukomeye kandi uhebuje nuko amakumva abakomeye ku isi iyo babonye babatega amatwi baza bari kuri bibarimo turuzo kumwavuze ngo mufite igiterane cyo kugira ngo mubone uburyo mugomba gukora live recording y'indirimbo ubwo nta bindi bintu muri system 3 ko muravuga ngo ura hambaye ura komeye ura hebuche nimusamurika sama haleluya sama hey muri Jerusalem iyo ni yahehe ndamubwira ngo niyo mugande hagane ndamubwira ngo kwa bishop tamba uwo mugabo ndamukunda naje ndatsindaga ndavuga ngo nimba hari abagabo kwisi bifura nawe no mugabo nako dukaza uvuga undi nabi izo dolari 300 ziramanuka nguri ikoti ry'ijana irindi jana nguri kweto irindi jana pesa wa mu wa ngo afishe ni sawa kuri wawe nimbi ariko uri mata nimuzaza muntu mira muza mama muyikora kandi muyikore neza ndaki nk'umuntu uzugera mu rusengero ntaseke ndanezerwa ukuzaramye iwanyu mu rugo uzaseka wowe pe bugisha rimwe ankunze ndamuzi kunze urukundo utagira akagero nabonye umukunzi wakunze ndamuzi kunze urukundo utagira akagero mbaraga zawe zo muri uyu mugoroba tutazongera kubona kandi imigoroba yahiseho ariko uyu utubereye ikindi kintu gikomeye gisha yavuze ngo kumvira gutegeka kwa kabera bavuga ngo nimugire umwete wo kumvira Uwiteka Imana yanyu Uwiteka Imana yanyu izabaho umugisha mwishira no mu gusohoka kwanyu izabaho umugisha no mu bigega izabaho umugisha no mu nda zanyu ibaho umugisha no mu butaka ibaho umugisha no mu maturo pasi wadi gusa nitugira umwete wo kumvira Bibiri ikavuga ngo abashakishanye umwete nibo bazambona naona pendo kubwa mno atoka kwa Mwokozi wangu nitele kama maji mengi yatembeayo ndani yanitolea tumaini ya kwamba nitatiwa nguvu na katika pendo la Mwokozi. Haleluya, pendo kubwa linalotoa pema hatisi la kota Baba wewe Mungu wangu ujazwe pendo lako nijazwe pendo hilo kupa nilibidishe siku zote Umuriro nitumike Bwana Yesu hazina yako nipende kwa watu wino mana Baba wino mana Mungu wa Haleluya, haleluya.
kuramya, tugomba kugushima. Amen. Wamuririmbye yarabivuze, igihe nari mu bibazo naragutakiye, nabonye ko nawe washimye, bataki watinze, uragushimiye ko tugejeje muri iki giterane. Ndagushima Uwiteka ninde wambuza kugushima, imibabaro yacu yose urayizi, arihindura kutunezeza. Ndagushima tugukomeye amashyi kuko uri igisubizo muri byose. Reka twongere tubisabira abemera ko ari Imana iduhaye umugoroba mwiza n'igiterane cyiza. Kuva umunsi mutekereza ibitekerezo, ubundi Imana ndizifinansa urusaku, izifinansa ibitekerezo bizima. Umuntu wese uzakomera ku isi ni umuntu utekereza. Nupfa mu gutekereza uzaba ubaye ikigoryi. Hari amagambo nagiye ntekereza muri iki kinyejana, abanyamurenge tuvuga ngo ni hoho, ni debedebe, ni sabizeze. Ni ukuvuga ngo umuntu utagira iyerekwa buriya aba ari muri izo faze zitatu: hoho na debedebe na sabizeze. Kuba mwaratekereje ibi bikorwa kugira ngo bishobora kuzana baraha bose, reka twikomere Imana amashyi kuko yabituye. Managize neza. Hari umuntu uzuwaza igikorwa kugira ngo agire kundu yakivugaho, ugasanga karashaka kumara imbaraga. Ariko nabonye publicité twaje mu modoka, turi kumwe n'umuntu umwe aravuga ngo iki giterane kiraregeye kimeze neza. Abantu bakoze publicité simvuga amazina yabo, ariko nabakurikiranye bararuho baheka abana, baravuze nama kagezweho, baravuga ati Umuriro watse igiterane kiri muri Jerusalem. Uko niko gukora. Ubundi cyatumye Imana ireba abantu nukubarema mu mitekerereze myiza bakayishira no mu bikorwa. Iyo ubanyubane n'umuntu utagira imitekerereze myiza, nushaka uzamusige, nakubaza se ko wansize, uzamubwire ngo genda utekereze neza. Mumfashe dushimire umushumba na madame we n'abana babo na staff pastorale mukorana mu itorero rya New Jerusalem. Komite mukorana mwese hamwe n'abadamu banyu turabashimiye. Ijuru na missionnaire byishimo hamwe n'umukozi w'Imana Pasiteri Maki n'ijuru na Matayo twabishimiye cyane. Haleluya ni pendo Inarotoka moyo wangu, Mungu wangu nakuomba, nijaze. Umuyobozi w'abaririmbyi nabo mukorana mwese namwe tutabashimiye tuba tubaye bagito. Ubundi nubyara abana bakagira ibikorwa, bazavuga ngo uriya muryango urimo abantu bazima. Ariko nubona ugiza abaririmbyi ntibaza batekereza, ntibaza nahimba, baza baririmba iby'abandi bajane ku musozi, ubamarane nk'iminsi 14. Muzuza ibindi 14 Elisa yakoze. Nubagarura ubabaze ngo se mwatekereje iki, bazakubwira ibyo batekereje n'ibyo bakoze. Turabashimiye, tubakomera amashyi. Werukanaga kera amararo usubiye aha. Abandi mwese mwatumiwe turabashimiye ko mwaje. Mumbabarire shimire bene data bavuye i Rwanda, mwagize neza. Aho kuba umwe mu babiri wamuririmbye waririmbye aravuga ngo abari babiri abahinduye umwe. Okay, yaririmbye neza. Aho kuba atubwiye amagambo, ariko natinze kuri ijambo rivuga ngo kumvira. Nahise nkuramo topike
noganira amezi 3 ntaraca. Imana yigeze kubwira Isiraheli irababwira ngo nimugire umwete kumvira Uwiteka Imana yanyu izabakora ibintu 8 ndavuga 3. Ikindi cya mbere ngo izabagura mwinjira musohoka. Nukuvuga ngo password y'abakomera bose bagomba gutungwa no kumvira abazaje mu ijuru no kumvira. Aravuga ngo wumva aya magambo yanje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse izuye ku rutare. Umuntu wese utazawumvira habe n'umwana utazawumvira uri gito ndaho wogera. Abantu bose mwamubona hano bakomeye bamaze kubyara bafite amahasha bamwe nibanyihasha bagize systeme yo kumvira. Iyo batumvira ntibabara n'abaranze habe n'umukobwa utazawumvira mu rugo kumurangabiza bigora. Icyakabiri arababwira ngo zabaha umugisha ngo no mu butaka bwanyu. Yaravuze abantu bagira systeme yo guhinga ico gikorwa aragikora. Icyagatatu aravuga ngo zabaha umugisha no mu buryo bwo kwaguka. Kaninjire muri topic ndaganira namwe muri topic mwaduhaye nabajije umushobozi topic nagaragaje kureba kuri afishi sinayibona ndakubita hirya sinari si topic ni yihe. Okay, nimba nararebye nabi ariko aza kumbwira arambwira ngo no kuramya Imana no kuyihimbaza ariko ashira muri indi jambo aravuga ngo harimo na fundraising. Ndamukiriza umuntu mubwire ngo uyu munsi nta fundraising ariko tugiye kuvuga kuramya. Dusome ibitabo 2 nimba aravuga umwanya mutoya hanyuma tuza guhurira mu giterane cyane ijoro mubaza kubona imbaraga zo kuruza. Ibyakozwe n'induma ibice 16 umurongo wa 25 duhomboke tugera kuri 27. Turongera dusome igitabo cha Danieli ibice 3 n'umurongo wa 18. Umuhanguzi gusoma neza jenza nkunda abantu ko bansomera kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 16 na mlango wa 25 hadi 27. Alafu tutasoma kitabu cha Danieli sura yake ya 3 na mlango wa 18. Karibu kwa kusoma. Fata microphone kubera kuko hari bijuma birahanga namwe turabakiriye muri abantu beza kugira ngo ubutumwa bugere kure. Some ijambo ry'Imana. Biravuze ngo ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga. Ico ni cyambere mu gicuku ariko barasenga. Baririmbira Imana. Icyagatatu baririmbira Imana. Izindi mbohe zirabumva. Yego. Uwo mwanya habaho igishitsi cinshi. Imfatiro z'inzu ziranyeganyega. Yego. Inzugi zose zerako zirakinguka. Iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka. Abonye inzugi z'inzu imbohe zikingutse. Agira ngo imbohe zacitse. Yego. Akura inkota ye. Nuko agiye kwiyahura. Paulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi twese turi hano. Urakoze cyane. Amen. Amen. Daniel ibiceri 3:18. Ariko naho itadukiza Nyagasani umenye ko tutari bukorere imana zawe. Turi bukorere imana zawe. Ikindi kinyarwanda cyavuze ngo turi buramye izo mana zawe. Naho hano harabivuga. Naho habivuze harabivuga. Sukuma. Habe no kuramya ico gishushanyo. Habe no kuramya ico gishushanyo. Ciza habu wakoze. Amen. Ndabukiriza abantu babiri iburyo n'ibumoso babwire ngo ikigezwaho no kuramya Imana. Kuramya Imana ndabivuga mu magambo 3. Umuhanga yaravuze ngo kuramya Imana umuntu wese wayishuriwe kuramya Imana ngo bayakora itangaza makuru y'ubwami bw'ijuru. Umuntu utazuramya Imana ndatangaza makuru aho tanga y'ubwami. Kandi nta gihugu kiza gikomera kidafite itangaza makuru. Habe na makarisa akomeye agira itangaza makuru. Ikorari zikomeye zigira itangaza makuru. Burya ni mukora ministere ntimushiremo itsinda ry'itangaza makuru. Muzaba mwatsinzwe ku gikorwa cyo guza imbere. Icyambere nitangaza makuru. Muririmbyi wa Aloooo yaravuze ngo zamamaza intsinzi ya Yesu. Vuga gukomera kwe. Sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara ntananirwa arakomeye. Ndagasubiramo. Zamamaza intsinzi ya Yesu.
savuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntanyananirwa, arakomeye. namukiriza umuntu mubwira ngo icyambere turi abantu batuye ino si kugira ngo turamye Imana n'uburyo bwo kuramya. Turi abantu bakora itangazamakuru ry'ubwami bw'Imana. Itangazamakuru ni ikintu gikomeye. Hari abagabo b'abanyabwenge baramije kubera kuramya gusa ngo bakurikira inyenyeri umwaka n'amezi 5 ngo bagera kwa Herode batanga itangazamakuru. Baravuga ngo tugiye kuramya undi mwami wavutse. Uri umunyamakuru, nutaramya Imana tuwahaye utanga itangazamakuru. Ico ni cyambe. Herode ngo abyumvise yumva kandi umwami ukundi mwami kandi abutuwa. Herode ngo anayemizizi bala mu malanga gage abatumva ugo rurimi rugira ritime nk'abantu bavukiye ino n'abantu bo muri bijura ndimuza mushaka gukuru shikira vuba cyane, ariko rugira ritime ngo anasizi bala mu malanga gage ngo ariko nyota ya nazi inyenyeri ngo irazima. Yarimbwiye abantu b'abanyabwenge babwira ngo ahangaha saho kuvugirwa amakuru hose. Nimuzamura ibiganza. Herode Nukinwa biki, Herode biki wahora bana. abanyabwenge ngo bari bakurikiye inyenyeri umwaka umwe n'amezi 5 bari bayikurikirana. Kugere kwa Herode irababwira ati bari hano hatakizide turi imyazi myoshe. Uri umunyamakuru kuramamaza kuramya Imana no kwamamaza ubwami bw'Imana. Amen. Turi abanyamakuru, wowe nutabikora ijuru n'amatara turenikije. Nimukomere Imana amashyi. Amen. Undi munyabwenge aravuga ngo kuramya Imana ngo no kubaka izina ry'ubwami bw'Imana kugira ngo batararimenya ngo barimenye. Ni kujenga jina. Hari muri bizavuze ngo majina ni mengi na kila jina lina lugha yake na kila jina lina tafsiri yake na kila jina, lakini hayo yote ni majina. Hari umuririmbyi wahimbye neza aravuga ngo urahambaye, umvisha urahambaye de urakomeye nimuzamure sama haleluya. Nikujanga no kubaka izina ry'ubwami bw'Imana bamaze kurimenya tukavuga ngo urahambaye habe n'umuntu waburaye umubwiye ngo hari umuntu uhambaye kandi ukomeye kandi uhebuje nuko amakumva abakomeye ku isi iyo babonye babatega amatwi baza bari kuri bibarimo. Turuzi uko mwavuze ngo mufite igiterane cyo kugira ngo mubone uburyo mugomba gukora live recording y'indirimbo. Ubwo nta bindi bintu muri system 3 ko muravuga ngo urahambaye urakomeye urahebuje. Nimusamurika sama haleluya sama ukiya hande horo yibyo byabindi nukomesa urarusha mabutu sesese ko kukungwene wazipanga marshal sukisa. Twabwe muri primaire twiga mu wa 4 n'uwa 5 hariya kuri Epero Tabura hakazaza abantu ba Empere bakamaduheza indirimbo muno muzaire tulikuwa nyuma macho ya kinyonge yawa na mbele kabisa mama bebe marsha muzaire yashitse kurukima bakamatubwira ngo tumuombe Mungu alinde Mobutu afike yashitse kurukima ni mwijuru ya twase kwa madusara kuri Epero Tabura hariya kuri Nyagisozi
tukama dusara neza ugasanga twameza amabeba, tukama turirimba mu buti bigacika. Ariko baramya Imana bazabavuga urahambaye urakomeye, bakabivuga mu ngo zabo, bakabivuga mu kazi, bakabivuga bari mu mihanda, bakabivuga bari mu mamodoka. Nimuzamure ibiganza byanyu nimuvuge ngo haleluya, haleluya. Ibitekerezo mwatekereje n'ibitekerezo bifite promotion ikomeye cyane. Nta bantu baza batekereza ibitekerezo nk'ibi Imana ngo iceceke ku buzima bwabo. Mbagaruye muri iki kintu, nimureke kugira ubute, nimugire umwete cyane, kuko biravuga ngo nzakorana n'abanyamwete mubaze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose za hongerera. Hari umuntu utangiye ko kunumva, hari undi waririmbye neza, juru we tegeka kuvuga icyaga gatatu ariko ntarakivuga, ariko ubutekereza nawe umuntu bakubwiye ngo juru we wari nkaho tubaze tureka Imana, bakakushekera bakavuga ngo musore we tegeka, n'umwana uvuga ngo murashaka ikibasha. None nta muntu n'umwe udakunda kuba mushekerera, bazababwira umuntu ngo wambaye neza akamasa n'umeza amababa. None Imana tuvuze ngo juru we nimusabura mvuga ati sema haleluya, ukabjara abandi baba baririmba ngo juru we wawa kama agakata, abandi baririmba ngo juru we bakagara mu ikora bakaririmba ngo juru we wawa agakata, musohokane haraka kabisa kuri kose ko mujuru kandi ntumusohokane udafite ikintu gifite ritime, musohokane mu mufuka witeguye neza. Yaravuze ngo yaturemeye kuguhi mbaza, atabikoze ariyandeho. Wamuririmbyi ndeka yaho muri iryo jambo tuba twamamaza izina ry'ubwami bw'Imana. Icya gatatu ndabona haye bahandika, ariko abasore bose ntibabandika, kandi ubu mubahimba indirimbo muri topic z'igiterane niho abandi bazakoramo mu indirimbo. Ariko kubera kuko ibitekerezo bigira uko umuntu angana nuko atekereza, n'umuntu akangana n'ibyo agaburira ubuzima bwe. Buri umuntu ndangana n'uburebure, umuntu angana n'ibyo agaburira ubuzima bwe, umuntu akangana n'imitekerereze. Ubu abahanga bose bazi guhimba indirimbo, mubyo amaze kwigisha hariya muwamukuye mu indirimbo zitatu. Ubu muri aya magambo gusa navuze aya tatu gusa ntaravuga ngo ninjira hariya mu ijambo, ubakera wakuye mu indirimbo imwe ni verse imwe kandi na refre biba byarangiye. Icya gatatu umuhanga yavuze hejuru yo kuramya, aravuga ngo no kubaka imfatiro z'ubwami bw'Imana ni kujenga misi imfatiro zisangwe umukiranutse. Ese wavuze umukiranutse hariya muri aya magambo wavuze ngo kumvira, uravuga no gukiranuka, watanze umufano rukundo na gukiranuka. Ni ukuvuga ngo iyo tuhaturanye Imana tuba twubaka imfatiro. Ubundi iyo umuntu akiri ku isi agomba gusiga atanze umusaruro ku isi. Nukuri kose kuvuga ngo ube ku isi uvutuke gusa mu kurya gusa, baza bagutekera urya gusa, tutanga umusaruro ku isi uri gito. Ndamukiriza mwene wanyu umubwire ngo kuramya Imana no kubaka imfatiro z'ubwami bw'Imana. Nimuzamure ibiganza, nimuzamure cyane. Haleluya, haleluya. Reka tube nkabaririmba kakaririmba imbaraga
nama ninjira mu ijambo giye kwinjira mu ijambo nimara ndangije nari kiri muri intro giye kumanuka sasa muri development ijuru yambere ihebe amashagakiza Hallelujah. Tusanye magambo y'Imana. Tunaabudu Mungu wakati unaofaa usiofaa. Mugihe mu bibazo tukaramya Imana. Bakababona Matayo ko ndaramiki Imana. Mugihe bimeze neza Matayo ko ndaramiki Imana. Isiraheli ngo bajangwe iminyago inshuri zitatu bagaruka inshuro zitatu. Igitabo twasomije Daniel. Abo basore ndaza kubavugaho mu bintu bikeya. Ariko icyo nshaka kuvuga ni kigike. Ku ngoma y'umwami Yehoyakimu ngo akapelekwa matekani. Barangije kujana nta kindi bajanye abanyabwenge. Reka nkubwire umuntu uramye wese agira ubwenge. Umuntu utazuramye nta bwenge agira. Bibiri navuga ngo nimushake kumenya ibyo umwami Imana agira ate umwana ashima. Umuntu wese ushaka kumenya iby'ijuru rishima rishaka ni umuntu ugira ubwenge. Nubona umuntu ukararamye uwo muntu ni umunyabwenge. Isho mutacumva ku ngoma Yehoyakimu aragiye. Yehoyakimu nawe baramujana ariko muri iyo system yo kubajana waje kugira Akajagari ni Sedekiya ngo barangize bamutobora amaso. Niwe mugabo wa mbere wagize Akajagari bamuheza favor yo kuyobora no gutwara ngo arangize muri ico gikorwa ashaka kugira ngo agwanye ubwami bw'i Babuloni. Reka nkubwire i Babuloni Nebukadinezari yarahawe madaraka n'ubushobozi na hano muri Uganda no mu bibogobogo iwacu yarahatwaye ukamurenguka neza no kumutanoga ntabaga azugira fyo abantu bose bari munsi ya Nebukadinezari. Ariko tekereza ico gihe aba basore ngo babazana ari iminyago. Ngiye kuvuga ibindi bitatu bikomeye cyane nize muri ayo magambo nimuzamu. Amen. Nimukomere Imana mashimisha. Ikintu cyambere mu bibazo niho Imana yacu twiramya yarangiza nayo ikadushigikira. Ikintu cyambere ni ukumenya season y'igihe cyawe. Kujua season ya wakati wako. Iyo ushaka kurama tukazurinda ngo abantu bakumenyere season. Uzujuka muri ukerera n'abana babwire ngo mudacu jukama. Numara ubwira murekate juka nimuze tuwe nkabigirana tugira niba ture. Nabonye muri kinyeshana nta niba ture iri mu matorero. Mwama mugira niba ture yanyu mu rugo muramya Imana. Muzaba mubaye abanyabwenge. Warangiza bamenya season yawe. Iyo wamenye season yawe uza wigaburira ubuzima bwo mu mwuka. Ubuzima bwo mu mutima uzubugaburira. None abandi bakavuga se uyu muntu wako atazacapa. Uyu muntu wako atazava mu munezero. Byageze yamenye season ye, yamenye igihe cye cyo kurema Imana. Icyakabiri iyo wamenye season yawe wumva iki kintu Imana yo mu ijuru zigushiraho igikundiro. Bituma Imana yo mu ijuru imwizera imugikundiro kumamenye bakabineza. Ndanezerewe kubera iki tavuze abandi bahutipe b'abahungu bari Babuloni ariko baza mu minyago akaba ari mivugaho. Iyo wamenye season yawe izamizana igikundiro kandi igikundiro cyima ndakurahiriye ndawokerwa abahungu ya Bishop nahanashasha ngo bituma Imana yo mu ijuru imwizera. Andika ibyo se umuntu aza kwizera none ejo akagukwepa akakwizera kuwa mbere na kabiri akamubwira ngo je uriya muntu muza mubona ukundi
umwanga ni umuhamu muvugira ngo ariko je zamubona Imana ikwizeye izi kwizeza n'abantu reka babwire abantu bose baramya bakamenya season yabo bakamenya Imana izibashira igikundiro kandi igikundiro kiza cyamba kijana n'ibikorwa hayukora bishigikiye ubwami bw'Imana. Ese ibintu ndiko mvuga ko birumvikana? Yego. Nimukomere Imana amashi. Itutu uzushakishwa watu wanakutafuta. Iyo wamenya agaciro ka season yawe igushira igikundiro abantu bakagushakisha utekereza nawe abanyagano apana barifishe refishe ningo kumikirahuri kimwe cy'amata ikirahuri kimwe cy'amata none warushatse nk'inkongoro yose kuko ari abantu bakaza bamwe amata neza wamutereka kabido neza kamaga kubita nko mwisa kabarera none yashyize ko kimari mwisho Imana iraje kandi nayo rakavuga kugira ngo mubyumve ishomaro gishize narimo mbwiriza hano muri Elohim iki ndimo kubwiriza hano kandi kiracomwera narimo nkora ku rusengero kuri paruwase nyoboye ngakora naha wumva izo mbaraga none ukuniva hano icumaro kizaza abandi Kigali kwa Apostle Soste baza bagushakisha ndamukiriza umuntu umubwire ngo nuramye Imana neza bazagushakisha niva kwa Apostle Sostene nzaba ndi hariya kwa Pastor Mushonda ngo mukaringi hariya iyi kompibagiwa hakurya muri fotopoto naho ijuru n'amatayo tuzaba turi nimba nzamamanuka Nairobi ndamukiriza umuntu umubwire ngo abantu tibari kure yawe wabaye kure n'Imana yiramye uyihimbaze isiza bitumba Imana yo mw'ijuru imwisera muhigi kumuriro kumwami bituma nimuzamure ibikazi leta babare nimuzamure ibikazi Imana. Iyo barangije kugushakisha abakurwanya bibazo babura umuntu wese uramye Imana n'ugwe azahura na obstacle n'urwanya bizabihaguruka amavuta yawe azatuma kurwanya base kubera iki wazatera indirimbo gusa mu ikorari hoye season yawe ndi wamenye kuyitwaramo reka tera indirimbo kuko ni season kandi n'umurwanyi uzavunika vuba igitangaza mama bahaguruka neza abantu bose b'Ibabuloni mama bavuga ngo komaki Daniel wenyine na Anania na Mishaeli na Azaria abo batipe umwe abaye wa gatatu mu gihugu abandi babaye ba guverineri b'intara kubera iki ututipe ngo bakore recherche ngo bashake hinyenda muvano barayibura bama basunikira gusa kuki bigwamana panga umunsi wakura abatipe ngo bari biyuza n'Imana mbere yuko wiyunga baza wiyunga n'Imana umugabo witwa Kaleb ngo yabanje kombatana n'Imana barangize ngo amenye icyo Imana yavuze kuri Israel barangije kukimenya ngo tuma Yoshua mwibagirwa aramubwira ngo nubwo nibagiwe ariko reka nkubwira hari icyo Imana yavuze kandi cyo gihe nari nomatanye n'Imana n'abatangarije baririmbye ese korari yanyu ngo yitwa butari Victory nimuramukanye mumubwira ati uko twiyunze n'Imana nta bantu basabiyunga n'Imana ngo bakora ibintu bishitegekeye muhamagara abagabo umugabo wari muri Amerika ariko gitangaza bagara muri Amerika ngo bamuhamagare ngo bamutumire hano ngo yama yitaba ngo inzaza atari yuze n'Imana bandi ngo baramba musenja mwanya afite ni mukazi ke kuramutse uri umugabo Imana izaduheza umutima nk'uyu
muri Amerika, Texas, Colorado, ko murarira ngo ariyo musha. Wowe uzagerayo baguhamagara unitabe na telefone wowe. Mumumenye mumuriyake uyo Shetani akaenda Adamu na Eva kushagelega nabona kitulabesha no kuteranya temele mutakole agabateranya. Ndahanuye muri uyu mugoroba abantu nibatangire kugushaka kuko wayuramye no guhimbaza. Imana iguheza abantu bagushaka, Imana iguheza abantu gazi kuba gushaka muzirimwe nimuzamura ibiganza sanga haleluya. Bagushaka kukugirira neza, bagushaka niba bura telefone yawe bagushakira ahandi, nimba kugutumira bagushake. Shandangara nkandamayizo mu bibogobogo mu bivumu. Umuntu umwe yaravuze ngo iyo ndakunda afishe je ndayikunda, niyo ya mbere igira riti. Hari umunsi umwe bashize kuri afishe, umugabo umwe muri Amerika arambwira ngo afishe bakoze ngo niyo ya mbere, ngo none ngo ngiye kohereza $300 ngo urebe ko ugura ikirato n'ikoti. Iyo batashira kuri afishe iryo koti ryari kuza. Ecesero kurukima uze ko kwizi afishe mama mudukora publicity izi afishe mwatugejeje kure. N'uyu munsi wa none ati nabonye afishe urabwiriza muri Jerusalem. Iyo ni yahehe ndamubwira ngo niyo mugande hagane, ndamubwira ngo kwa bishop tamba uwo mugabo ndamukunda naje ndatsindaga. Ndavuga ngo nimba hari abagabo kwisi bifura nawe no mugabo nako dukaza uvuga undi nabi. Izo $300 ziramanuka, nguri ikoti ry'ijana, irindi jana nguri kweto, irindi jana pesa wa mu wa ngo afishe ni sawa kuri wawe nimbi ariko uri mata nimuzaza muntumira muzamama muyikora kandi muyikore neza. Nk'umuntu uzugera mu rusengero ntaseke ndanezerwa, ukuzaramye iwanyu mu rugo uzaseka wowe. Vuga ijambo rimwe ubuzima bwacu ritubere impamba n'inkomezi. vuga ijambo rimwe ubuzima bwacu ritubere impamba n'inkomezi. imbaraga z'abakurwanya zizana ibintu bitatu ku buzima bwawe kubera ko waramije Imana. Ikintu cya mbere bituma ijuru ritabara kugira ngo ritange ibimenyetso mu bakurwanya. Ndagasubiramo timula abana n'Imana iyo habonetse bakurwanya baba bazanye promotion yehu kugira ngo itange ibisubizo ku bakurwanya, habe mu izere ibimenyetso, alama zionekane kwa wale ambao wanafanya nini, wanaokupiganisha. Abatipara mwaza kuiramya ati twoyiramye dufitwa turamye. Ijuru rikoroga wa wundi nyine umwami riramukoroga ati arabaza ati mumwe abantu twatayimo bangahe, ati mwatayimo batatu. Okay, jawe bintu nabonye mbonye uwakane kandi uwakanye ukunda hayagenda arimo araramya arasa n'umwana wiki w'Imana. Washa nimwisohokere baje birahindutse. Rega ngubwire nubona abantu ko barakurwanya wita ibimenyetso kuba kurwanya ntiwakuruka ngo abantu bakurwanya. Jewe mu kanisa nyoboye barangwanije aharuguru barangwanya. Umugore arambwira ati rekiri kanisa sikuba baye gute, ndamubwira ngo kunguko ijuru rigiye gusubiza. Sivuga uko byagenze, uyu numurorashe iyi ni rorashe ni telefone.
none Imana ikomeje kwagura. Icya kabiri kiza gikomoka aho ngaho, ariko uyu munsi nagenze gahoro gahoro, ni nk'umuntu utanga seminari kuva navuka ngahembwirije nitonze. Nimukomere Imana amashimishe cyane. Nimwabonye ko nitoze? Nakoze igitangaza, nibwo bwa mbere nito kuva navuka. Okay, icya gatatu, izina ryawe riba rigiye kumenyekana naho batabariza. Ndasenze uyu munsi ndasenze muri season y'umwaka, uramye Imana kugira ngo Imana ijuru itangire kukumenyekanisha mu batari bakuze bakumenye. Ejo bundi kuri Busia ako namwe muzamubwira neza kuri Busia, ngo umuntu uri muri immigration arambaza ngo wewe ni pastor? Nanje nambavu ndio, mimi ni mchungaji wa kanisa ya Holy Spirit. Nini? Mimi ni kanisa ya Holy Spirit Uganda. Alafu kuona nilia kweli kweli umeniona.